Ouvi kajan si j'ai enflé l'habitude. Prime j'ai kalim, mec, kap kalim là. Matin l'aime tenter toute bagaille. Qui cause ça moun yo ba non mais non yo parce que moun sa pas ka ouais. Yo pas ouais pour tête yo. Moun qui dit yo prend poison yo vinn ba poison en fait là. Tout ça attention y a chercher. Ou bo a fini a chercher attention pour nous. Yo vinn bon poison, ou a pli men baleine, ou gen 90,000 cents dans caillou. Ou gen 90,000 cents, ou gen même 101 millions baleine pour une baleine yo ba dire ko moun ka vinn la caillou en poison. That's bullshit. Un caca ça on va venir bon moi. Après ça me sorte de la parler de 3 little lamb ou elle qui te ramassé 3 little lamb. Love now, I'm sorry baby. M'pas jamais te remove from get go. M'pas te remove from get go parce que son jeune petit garçon ou flip too much. On me conseille ma ça. Même depuis les mois on peut parler non. For me say that in there was 3 little lamb for real. When from parler la vérité. Let's dit 3 little lamb là, but celle bagarre va retirer flow là dedans parce que flow va besoin promotion mon encore. Mais that's some frequency love na. M'pas jamais te remove anyway. So m'pas care less to tell parler de moi because I always knew you was a pure bitch. I didn't see a nigga in you. I never seen a nigga in you, love now. Not one bit, not one time. Te garçon nan ou. Tout lem ap gado. Lem gado. Yo di ou gado bel ti garçon. You know what I was saying? Bel bouzen. Yo si mte nan ma div. Mte tate la zote yon selman. Bat jam te popo garçon. Bat jam bo. Ou et sim crack pat jam ou garçon nan ou. Nou ap fe you was ou te call. Ou tap hot. Ou te get 3 little lamb. A yon call la. Si serious that. Red chul bouzen. Te kon moun ki te men de pale kan, de pale tout moun. Mda te nan yon backstory. Tout moun. Lem wè ya pran love nan mdi, Ay ti nou soti nou pa kon gen, paske lè nou nan gen de pale nou fatra sa. De pou wè yo pon moun yo jetel pou fatra, yo paske l kolbo son krasil pa bon. Sa fè yo te jetel. Nou men nou pase nou pran. Fonjou di al ta di elik tap ramase nou, tap konekte nou, elik ki retire nou. Love nan get the fuck out of here. That's the way I've been calling him. Ki zè sa, man boat pa ka wè pou tèt li. Man boat pa wè pou tèt li. Man boat ki pon yet la. Man boat ki kon fè tout bagay kon retire, mette, krasé, brise. Man boat kon fè moun nan kont. Man boat ka entre nan kan west. Li kate li fè nan kan east. Man boat pa wè poison kap vin nan bouch li ya. Man boat pa wè sak val rivil la. Man boat sa son man boat. Mde toujou di nou, man boat sa son man boat chepete. Fiat metel sou moun. Some you have to shave. A little bit too much oil on this side, I have to shave. E apa mwen foto mwen tout patou na Facebook a pale de bobot mwen. Mwen pou fè reklam pou bobot mwen. Please, avan nou pou mette bobot mwen an kontak met bobot la pa la bobot met bobot la. Mwen nan tout ekran tout moun bobot mwen. E la jen nan ekran moun. La ambal prete bobot ou pou mdou ki yon met prete bobot mwen. Ay bobot pa mnel gen poyet. Gen moun deyel. Mge moun lor ni me balen pou bobot pa mne min. Mwen sa ka fet nan bobot mwen. Okay guys? Apre sa, love now I had to come tell you this. Mwen bat jampon. Mwen men personel, mwen bat jampon an karakter kason. Si tou pou notal bleach, si pati devon. Look at that bitch. I'm talking shit. Anyway, retain no influence no jolou. Retain ni nan den tou baske nan lin nan fè pati moun VH1. Nou pa beze, sa jou si mwen moun ap pale de influence. Influence pa beze promosyon moun akor. My baby girl don't need nobody. All monte, sil vle ka monte a tout sa nap von yo nan show la epi pou mwen klab ni fet nan televizyon. Man bo sa pa wè bien guys. Si nou beze bato kat,